Hei All India Radio Mizo lani Chanchinthar achiar tu CVL ruata Larsa pupi Sridaran pilai chuan Christmas le kumthar thucha soin heng hun puya hian midang ten hena mangai na lan chuatir turin Mizo mi puite acha Health Minister Dr. Arnold Thanglia chuan HIV/AIDS daukonga UNH ho tu te dor turin US apan State chunga ILP mandu na thupas turin Meghalaya Legislative Assembly Special Session ko ani Voin Khan Citizenship Amendment Act daudal na lantira wangin Dalia Metro Station sompakuate luka le chuaka khar ani Larsa pupi Sridaran pilai chuan Christmas le kumthar lo thleng tura chanpui ngai then ule nautele mihring puite zongjong chunga khongai na du sakna laina na le mangai na lantir chu Mizo puite thu pui berni se adu thu asoi Mizoram mi puite hena Christmas le kumthar pola thu cha soin Larsa chuan he huna hian Mizoram dung le wanga unaute zongjong chu midangte abikin mi har sajok te ngai sakna le du sakna konga thinlung te lo hong le theu turin angena annu pa chuan du sangna sang ber Mizoram mi puite an hlanti asoya than hi vel chau Larsa na achel hun rei lo te chung hian Mizoram mi puite du sakna ngai sakna le thlomna na satakin andong nia soin thinlung takin lom thu an soi tiatar langa Mizoram mi puite chu an ngai nat anti thu le ril ruza wan ti thu ten soya an zinga chen po nuam anti takzet thu asoyani Christmas hun hi limna remna lomna indu sakna le midang te tana luan chuana hunani atia he huna hian lal isua thu cha ro puitak mangai na laina na le inrem na chu mitin thinlunga lo thar se adu thu asoi ani ano panlai chuan martar thoma missionary school le kha azir thin thu le Christmas te po lim taka amhan ve thin thu asoya Isua Krista kha pathian fapani ma se lal ina apiang lawa tlom takin ran thlenga alo pianga hei hian entirna poimo tak khovel tan aron buat sai tranani atia Isua pianna hian tlomna te midangte mangaina midangte du sakna le pathian tanarin omna min hriat tirin min zir tirani ati India ramro puitaka hian nun phung in angtlang vek lo ma se phel ran thei lo khopa heta pum khatania khovela ramro puitak ani angin achunga cheng te hi sakhorin na chungchanga indo theitonin anin za ton ema remcha na in siam saktonin khoi hmuna po sakhothurin te in thlahunna ommia lovin an au chhuwa pui theiani atia hemi konga hian Christian missionary te poin zirna thatak tak buat sai te chan hai chom dole chanpui ngai chanpui konga te na an thona sa hle ni na soya ama ngei po he du sakna dong tu zinga mi ani thua soibok ani mangai na le indu sakton na hi lali suwa zirtin ro pui berti hethar le turin mi puite du thu asoi ani he hun puala athu cha poimo berchu mangai na laina na le inrem na lali suwa thu cha ro pui takte kha atakanun puya Mizoram tan mai ni lo India le khovel puma remna le muanna alom theina tura mitinin anti tur theute anti hiani atia kumthar lo thleng tur po phurna le be sena tharnen lo muak le turin mi puite angena kumthar lo thleng tur hian Mizoram le India tan lo tlin na le mal somna tam tak lo her chhuwa pui se ti chu atong traina ani thu asoi ani Sarkar chuan the removal of licensing requirements stock limits and movements restrictions of specified foodstuff 4th amendment order 2019 tlo chanin purun sen onion dan lova che kholemo mantozo ka aru ka zor emo akhapa he thu pek bo chiata chu essential commodities act section sari anga hem thei anni dan angchuan dorlian a hloma thil hral tu ten tum khata purun sen quintal zan hi somngan kol theya dorte naw a hlom lova hral tu ta chuan tum khata quintal somnga aya tamlo an kol theyang Health Minister Dr. Arnold Thanglia na chu Mizoram HIV/AIDS dona konga thok howa malak na tur kongjong turin Washington DC UNH ho tu tenen anin bedon sarkar thu chhena tarlan danin Dr. Arnold Thanglia na hian sarkar lai puya thunei tu hrang te ador kwal hnuin nimin khan US apana US a hian Mizoram ta na thil poimo tak tak soipui tura anron som angin United Nations for AIDS UNH te JHPGO tele World Bank hun puite atlo donani World Bank ho tu tenen hian risel na lama maso na rural Mizoram in amamoti changtlun theina atana sarkar malak mek na sum lama chanpui na tur tele chuldang poimo te asoi pui don ani hei baka hian minister hian Baltimore Maryland mun pui nei Mizoram sarkarin tho hona anei pui mek JHPGO ho tu te po amudon ani heng baka hian Ayushman Bharat nuaya PHC le subcenter te ti changtluna
Health and Wellness Center din mek kalpui zel dan turte mi zong ta na risel na konga rem cha na siam na na malak zel dan turte an soi ho don bok ani Aizol khopuya chuan December ni somni pathum ni li le thum khat hian lir theilu theilo na mun no vehicle zone man le ani dona Coordination Committee on Traffic Management thu khomin arel angle kumdang lo ti thin tongin Christmas le kumthar vuak veta mipui bazar ke kalte an himjok nan Aizol khopuya lir thei tlan lu phallo ni hi siam ani le dona ni heng ni te hian chan mari chuan huai bazar pui pun nak kong huam telin le Zodin Square in kara jingdar soma changat laidar le chungin lir theyang chi ma thir sakor le nor lir tiamin tlan phal ani don lawa hei hian rik rum thila hospital duty ba ka nanna awanga damdo in pante a huam lawang civil hospital Aizola tanga lir thei chuak chim lampan tu reng chu dor pui biak in lama ko lovin civil hospital road atringin bazar bung kona kaltlangin chua lama kalturania dor pui taxi stand chu bazar thlang nuai Assam Rifles Mandir opposite General Parking Lot ale AR Quarter Ground nuaya General Parking Lot a sonania chan mari chuan nuai bazar pui pan na kong huam telin le Zodin Square in kara lir theyang chima no vehicle zone hun chung hian hun phal ani lawani no vehicle zone chung hian chimle mar in kalpona kong pui kharani dona wangin motor te kong danga kal angai dona mar lampan ten Zodin Square bak an pel theilawanga tlak lama Treasury Square atanga temple lama vai va kon kong zoa chan mari west lama chawin chan mari atangin marlam an pan theyanga chualama sikul pui kona atanga Republic venga kualin ram hlun road college veng Bethlehem veng chinga veng electric veng lama kal thei ani Treasury Square to electric veng via Republic veng college veng Bethlehem veng chinga veng lama akal thei bokanga Aizol khapui chunglu lo tur ta chu Aizol pumpel kong Walbeng road a engtiklai point kal thei ani Herwa manna hian chiat rupna thil kang meile emergency poimo bi ka duty dan le thupek poimo bi ka police le magistrate duty te chet vel na a huam lovang Chanchinthar hi All India Radio Aizol atanga puan ani Voin Khan Meghalaya Legislative Assembly Special Session chu state chunga inner line permit ILP manatur thupas turin ko ani kan correspondent soidanin Paul Frank le nam Frank ta chuan Citizenship Amendment Act thir chungin Meghalaya ILP man hi an phut bok ani tun nai khan Meghalaya cabinet chuan Eastern Bengal Frontier Regulation 1973 nuaya state chunga sarkar lai puin ILP aman phut na chu lungrual takin an lo pom to ani Voin Khan Citizenship Amendment Act do dalna lan tira wangin Delhi Metro Station som pakwata luka le chuaka khar ani Delhi Metro Rail Corporation te chuan Lalgila Jama Masjid Chandi Chowk le Vishwa Vidyalaya luka le chuaka te kharani thu Twitter kaltangin an soya heng station ate hian rail an cholve don lo ani heng ba kai hian Jamia Mila Islamia Jansola Vihar Shahin Bak Munigra Patel Chowk Lok Kalyan Mark Udyog Bhawan ITO Pragati Maidan Baran Khamba Janpat Rajiv Chowk le Khan Market Gate te po kharania Central Secretariat Metro Station po kharania Vasant Vihar le Mandi House Gate po khar bok ani Delhi Police te chuan CRPC section 144 magin Redfall che vele Delhi mar chaka mun then khata te pun khom an khap ani Delhi khopui mar chaklama tharum tho kai hnoya Delhi Police te chuan Voin Khan mi som pahnian man bel le a main mi pakua an lo man to bok ani Prime Minister Narendra Modi le Portugal Prime Minister Antonio Costa chu voin chu nu Khan New Delhi anin koma Costa hian tukin jing Khan New Delhi thenga India ni ni chunga cham don ani rampani hruai tu te hian ramven himna science le technology lama tho dun na ti chak dan tur zau takin an soi dun ani kumsang ni sompria sang ni sompoko chunga rampani te in sum don ton na chu dollar makta duai zariat somsari poruk point bial pakuania India thil thon chua hluzong chu dollar makta duai jasari somli pathum point pani pasari ania Portuguese thil thon hluzong chu dollar makta duai za somthum pani point pariat pathum ani bok ani Chanchinthar puan ti top main Chanchinthang pui Larsa pups ridaran pilai chuan Christmas le kumthar thu cha soin heng hun puya hian midang ten he na mangai na lan chuatir turin Mizo mi puite acha Health Minister Dr. Arnold Thanglia chuan HIVH do konga UNH ho tu te dor turin US apan state chunga ILP man duwa thupas turin Meghalaya Legislative Assembly Special Session ko ani Voin Khan Citizenship Amendment Act do dal na lan tir wangin
Dalia Metro Station som pakua te luka le chua ka khar